kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Riboy District Sport Association RBDSA kan pelong ya ka jingjit ya ki samla shenrang bat ki samla kentai ki badon sap ha ka jingle kai bo per ki bakan thop kum ka football, swimming, athletic, archery ki ban mikmat na po ka Riboy District Shaka Meglaya Games ka ban salong house nem arajar arpusan hajuwai harilum jaintia. Ya ka jingjit ya ki samla kentai bat shenrang ki badon sap ha ka jingle kai football an pelong haka arterik no pra arajar apusau hamada nongjri Riboy District bat lapia haki arbenta ki bekentop ya ki shenrang ki bahapo khatnyu snam karta ka bamut ki bakha na du ka shitarik jong benai ka lalengkon hadu ka laipui tarik no pra jong snam arajar khandai bat kum ka jing pensisa ya ka snam kha ki ha barra ya ka adhar card birth certificate bat ya ki kentai pan kan dai ke open category lani ke senior team bat ya ka jingjit ya ki players kan sedang nadu ke por khandai beji menstam na ka benta ka jingjit ya ki beran sap ha ka jingi kop jingi kan long ha ka lai tarik bat sau tarik no pra arhajar pusau ka jaka kan long ha thrills fun park ha tro ha Riboy District ha ka por shpo beji menstam ki bala ban shimenta ha ka ni ka jingi kop jingi kin dai nadu khat arsnam shjrong bat ki bala khamsan ki bahakarta ka ba arpho hadu lai posnam bala phia ha ki sau banta kata kan dei ka freestyle ka backstroke breaststroke bat ka butterfly bat ka jingkop jingi ka dei ha ka sanpho meter bat shispa meter na ka banta ka jingjit ya ki samla kan thei bat shenrang ki badan sap ha ka jingi mare thong kan long hamadan marngar Riboy District kan long ha ka santarik bat riu tarik no pra arhajar pusau kapor kan dei nadu dai biji menstam bala phia hakilai banta kata ki bala palat ya ka khatlius nam bat ki badon hapo ka arfuis nam bat kani kan dei nak banta ka shispa meter arspa meter sauspa meter praspa meter shiajar sanspa meter sanajar meter bat 10,000 meter nang ta kin donru ki wei ki jat jingle kai ki bukan thop ya ka long jump high jump javelin throw bat kum ka jing pensisa ya ka snam kha ki ha banra ya ki adhar card bat ki birth certificate bat ya ki bahapo life host nam karta ki la ban shimenta tang ha ka san 1000 meter bat ha ka 10,000 meter susu ki nong ilam jong ka RBDSA ki la pentep ru bah ka khat sau tarik no pra arhajar pusau ka RBDSA kan pelong ya ka final jong ka first division bat ka second division hamadan dihar Riboy District bat hakati kasngi UMLA ka nongpo constituency uba Miral Bonds sawan poi kumu kongsan ngidan hangni kumka football committee ban pentip syabara ki athletic club ki badan ko Riboy District Sport Association bat kumju ru ya ka Western Riboy Sport Association Wana kalian ke RBDSA Indonesia Megarai mungkin saya isi banta siapa Megarai game kabar Rio keban solution tahun ini kenai John Lee jauh nama ajar pesan hante po Jawai karena kalian ke football committee ini penting sepi barak mungkin saya isi banta hagi atliki kategori kata kadai isin rang kadai ke under 17 bat ki kentai kadai senior kategori ya apa dia bukan ni bagi niyo ya ke tim ke bah klan ke babet babiang nak kalian jog football committee ni pentip sepi barak ki kelab bah ngin penlong daga trail kom selection haka atrik menaik khat arjar arsan ke bah penlong hangte hamadan nongjeri tekum tangi khot iwer ipi barak ki sports club ki bela affiliate cakap RBDSA berkunjung ke Western Riboy Sport Association kesempatan sembahan pihak yang ki player jumpi di kesini kena mengini banjir yang ki kena ki badan kesap menilai kaya ban mikmat yang ke Riboy District jungi berkuai dia ketika teralkan sedang nadu per kendai beje menstem bala kerpan ia ki player ki deben poi shua jong ketika per kena mengini sedang nak por bebiang dan nak bentai ki senrang ki bahap ka under 17 kin wan ketika singir kat bat ki age proof ki juki dalam adhar card dan ke bat certificate ki jongki ki original kenang bangin yo ki kena ki badai hak
dekat Kumgarta kebakipan te nak liang ikan tepan kinwan ra be dikitir le kai balak kerpat di baro kini wan reti itu sengi nang bagaji puntre jingi kanam bajau bat bejat be te nak liang bol penting ai kecing kitbak clear ki banwan bekila ban punya kesap ini ki bat kinwan ra saisen ia ka nam keburong jong distrik Hibrak Kuwe kuman cipun kan mau ham ne usnam bladap ka belia game ba san nakaliang ka RBDSA ni long ki champion berarti kategori senrang bat ki kentai bat kene gajo ka 6 nakaliang ka RBDSA ni kuat bagi kena ki kilon ra yang saisen ham ne usnam tinggi don hang neru ban pentip sabar kipa it football jongka them ribhoi ki jongi nakaliang jongka RBDSA ngin sepun long ya final jongka second division bat ka first division kaban long ha khat sau trik Disember arjar sau hang te hamadan diha bal chief guest inde ba Meral Bonsium bade MLA jongka nongpo constituency ya nakaliang ka RBDSA hi barak kubai nang ba ball committee ngi khot ngi wer ya barak ki paji football na do ki have ki baret kilom kemi kilom kapa ki kun samlah kamtam win wan ban saki akate singi nang magalong kacing IMC mi ki player bat kacing mentoy ru ya pi barak ki wan pikai dan nakaliang ka football committee saya simpan ngai ki play pi barak ki baju kersian ini mat keju ujing kersian ngi melodi ba ngila ban kentiu sa batalan ki dan ko beri sedikit barak kuai thank you to bless you tak bentar ki under 17 senrang Code of Year kedai 1st January adu 31st December arjar kendai agnika por ngidon ru ka jing pentip kat to kat ni senaka swimming committee bat kumjuru naka athletics committee nakaliang jongka Ribhoi District Sport Association ngoban ong bangi ngokumen sikade hagaba nakaliang jongka district kejongi hakasin kebenengkong kayo ban pha ya ki swimmer naka district kejongi ba ki hakini ki baladap hakameglia game ke baladap ngimpat juton hakabide bat kini ki kawai pat ka jingile kai hapo jong ka meglia game ke bedai ka jing ya jingi ndoi kedai ka sin ke benengkong hakaba ngiyok ban pha ya ki nong ile kai saka meglia game dan nak benta ban yok pat ya ki players ki swimmers ki ban yok ban yalik sim benta sakate ka meglia game nilai kot ban bu daka clinic com trial selection ka ban long haka light track bat ka south track jong u Disember arhajar arpusau bat yaka jaka kende hente hapo trail fun park kabadon ha umtro bat kapor kaba ngin slang kende nadu kapor sipo bejemen step bat hakabide bat ki nong simbenta ka snem ga jongki kan long nadu ki khat ar snem chaneng ki lakalong kenthei lane shenram bat kandon ru ka open category hagban kabenta ki ladap syaka arpo life snem kinang la ban wan bani simenta nak benta kenika try te kandon ki bakambun kende ki junior khat ar snem sheneng bat kumjuk ru nakaliang jongka komiti bat nakaliang kami game kindon saujat ki rukom jingi hakaba kandon ka freestyle kandon ka backstroke ka breaststroke bat ka butterfly hakaba yaka distance kan long bai yaman tang sisin kan long bai tang sanpo meters but shispa meters nak both women and men nak benta ki senrang bat ki kentai sanpo but shispa meters Dukuni kedai naka liang jongka swimming committee kumta nakaliang jongka Ribhoi District Sport Association lengbaka swimming committee ka khot bat ka yawer yaki parlok samla baro ba syong hakpo ka dong bat ka thain ke jongi ya ka bakentup nadu ka Western Ribhoi ka Eastern Ribhoi bat baro po jongki kibadon lagi jongka Asian bangin ya wanlang hakaju ka Syatri kum ka RDSA benlek benishim benta haganika por
te nakaliang ka komiti session ka kerpat ya gitu badon ka sub ka talen ha bede ka jingi kin mi syakmat bani simbenta nakabenta kenika klinik com trials ya kaba nila banjir ya pi bapinyo ban lai simbenta syakmedia ke bliswa jonga kum o chairman jongka athletics committee nakaliang jongka batkum juru nakaliang jongka Riboy District Sport Association nilai ikut ba session pat nakaliang jongi kum ka association nilai ban ya lek nikmat nakaliang jongka district syaka Meglia game kaban salong ha benai Januari sya Giant Hills dan nakaliang jongi nilai kumba laong ba min ya simenta kenika Meglia games kumta ban yo ban jet yaki athletes napo ka Riboy District ke jongi nilai ikut ban penlong daka trail com selection ya ka bangin jio ban jet yaki athletes bat ka jingdon kam na kabenta kini ki athletes kan long ba kindai ki ba khat reusnam sajrong bat ki hapo arku arsnam above 16 under 21 but like no yaki long distance ka ba kentup yaka 500 of 5,000 meter but ka 10,000 meter kindai ngin island yaki senior ki badai ki under 30 lani ki bahapo lai posnam kinyo bani simbenta yakni ki artli ki event ka 1,000 meter bat ka 10,000 meter bat na ka benta kini ki under 12 under 22 bat ki above 16 kandon ka 500 meters ki 10,000 nang ta kandon ka 100 meters ka 200 meter 400 800 1500 kibadi haka track event bat kumjuru kandon ka long jump ka high jump bat kandon ru ka through haka ba kandon tang ka javelin through dan nakaliang jongka komiti sasisin pan ngi khot bat ngi aware yaki kun samla jongka district ke jongi kentup yaka Western Riboy kaba don la jong ka association dan rai kini wan lang haju kum kawai ka tim ya kaba nginyo bania simbentalang banjit iki athletes kiben le nikmat sa Meglia games banna ka benta banjit yaki kanlong haka santrik bat reuterik jong benai Desember arjar arkusau bat kapor ya kaba pihak ban report nak ketika jaka kanlong kapor kendai bejemen step bat ka jaka kan long ha kamadan yelekai jong ka snong marngat nakaliang jong ka swimming committee bat kumjuru nakaliang jong ka athletics committee ngi nompen krek kano ka baikali lane ka baibam tenrei kitu gibawan syaka klinik lane syaka trail kin tibhi haka bede bat ka jinglut jingsap nadu ka baikali ka baibam bat kumjuru ki tiar yelekan ka ba kentup yaki athletes habide bat ka spike ba kin pendon kam kin sobha bandra yala ki jong bat kumjuru habide bat swimming habide ki short pan lane ki patlun ki kin sobha ban penbiang dalade hak berdebat ki nik banwan sekene ka klinik Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai